Manje nas je danas, ali dobro, ne može uvijek da bude onoliko koji smo hteli, prošli put nas je bilo daleko više. Ulazimo u jesen, vreme gripa, vreme semenja, zahladilo je, garderoba se promenila, izvukli ste vjerovatno iz svojih šifonjera ono što je zimska garderoba. Jel volite jesen još? Da. Jel da? Ja sam onaj koji ne voli jesen, samo zima ili samo leto. Proleće, naravno, svakako, ali jesen je nekako najprobnija s ovim sivim bojama u gradu. Znači sam kratko dete, vjerovatno zato ne volim. Ali evo, mi se selimo iz grada, idemo, hvala Bogu, na selo, tako da će to biti drugi doživljaj. Dobro, mi proučavamo jednu temu, dobrodošla. Milena, proučavamo temu čišćenja svetinja, ali u jednom kontekstu koji do sada možda retko kad je u novom mjestu na taj način ta tema izlagana, dakle u kontekstu vesti iz 888. To je vest za koju smo rekli da je dragocjena vest bez koje naše crkve umiru. Nešto nam daje daleko bolji uvid u to šta za nas znači Hristos i šta mi njemu značimo. Da budem najsažetiji. Ok, kad govorimo o jeseni, zašto je ta jesen bitna za adventiste? Zašto je jesen bitna za adventiste? Sad malo počinje sa digresijom. Zašto je jesen? Izvolite. Pa mislim da je školovanje početak nova školska godina. Ako to... Za adventiste. A za adventiste? Govorim za adventiste. Za generalno djecu svakako da, početak, izvolite. Tad se očekivao Hristov dolazak u jesen. A ti misliš na 844. Na 844. tako kada je sve počelo. 22. oktobar je bio, tako? Jeste. Tačno. Vrlo značajan dan, zapravo, bez tog datuma ne bi bilo adventista. Ali za nas danas, za ovu generaciju, zašto je bitan? Bitna jesen. Da li mislite da preterujem ako budem rekao da će Isus doći u jesen? A da li vas to čudi? Sestra Marika, da li vas čudi ideja i pomisao i rečenica Isus će doći u jesen? Po Bibliju, ja ne znam i do sad što sam čula nauku, ja ne bi smela da trudem ne baš u jesen. A ti ne bi smela da trudeš? A ja smem da trudem. Zato što kaže, Upravo na osnovu Biblije. Da uvjere, ali to je zadržio otac za sebe. Aha, čekaj. Ja Dobro. nisam čula da će doći u jesen. Evo sad. Znači, jedna mala digresija od svega ono što smo do sada radili. Ali vrlo korisna digresija, vidite zašto. By the way, vratit ćemo se mi na ovu sliku. Ovo je bio samo podsjetnik za sve i propustio sam da pozdravim sve one koji nas prate preko Facebooka i one koji će nas pratiti odloženo preko YouTube-a. Izvoli se, Marika, kada se ne pitaš. A sad jako ovo na vas saznanje, što sam ovog minuta saznala, vrlo me zainteresuje, ja bi sad zaista volila na to i da potvrdiš nešto i naučno s Biblijom. Pa naravno da neće stati samo na tvrdnji da će Isus doći u jesen. Tako me ne poznaješ od prilike, jel? Ajde ovako. Da li znate da je dan očišćenja 8. na 9. oktobar ove godine, znači 2019. godine. 8. na 9. oktobar. Jevreji ga sad slave ovih dana, Da. Jom Kipur. 8. na 9. će biti Jom Kipur, dan očišćenja. Da li to za nas ima nekakve važnosti? Jevreji ga slave, da li mi treba da ga slavimo? Da li treba da budemo oprezni ili da obratimo pažnju na jevrejske praznike? Kako imamo kulturu? Kako je to veze ima sa nama danas? Jel se, Sestra Marika, izvoli? Pa ja kako sam čitala, da neki praznici jevrejski, kaže Gospod da je to daje za večno vremena. Dakle, svim generacijama. To sam ja vrlo razmišljala, da li to odnosi za nas koji, hajde da kažemo, iz božački naroda smo došli, kao što Gospod kaže da ovo evanđelje treba da se širi za cijel svijet i za božci. Jer, kaže, o zadnji će biti prvi zadnji sam, ako sam ja to dobro razumela, da li ima to nekog ko... Ellen White piše da će jevrejska nacija, oni koji prime Hrista, odigrati značajnu ulogu
u završnici objavljivanja istine. Niko drugi, kaže, ne zna da bolje brani subotu od onih koji su rođeni u tom miljeu i koji su sa subotom porasli, jel? I to generacija. Dobro, evo. Ajde da pročnemo priču sa praznicima jevrijskim, pa ćemo vidjeti kakve to veze ima sa čišćenjem i onda ćemo da se nadovežemo na to. Prvi praznik u toku godine koji je? Ko zna? Da li se računa Pasha i... Pasha. 14. dan, 13. na 14. Prvog meseca. Dobro što ja pišem malo ovako, meseca, koji se zove, za vašu informaciju, Abib ili Abib, što znači sazrevanje ječma. Abib ili Abib ili Nisan. Ima dva imena, znači Nisan, Abib, da se ne držamo previše od toga. Znači 13. 14. dan prvoga meseca koji se zove Abib je koji? Pasha, jel? Pasha. Evo, tad se slavilo. Kad pada Pasha po našem kalendaru? Otprilike. To je pokretani, znate da su svi jevrijski praznici pokretni. Nisu fiksirani i kad bismo to prebacili na naš kalendar, nikad ne bi mogao da bude jedan određeni datum za svaku godinu. Su klizni, zavisno od toga kad sazreva žito, zavisno od toga, to je lunosolarni, inače kalendar, drugačiji malo naš. Ok, a pada svakako u proleće. To je naše proleće. Kod njih je to prvi mesec, kod nas bi to bio negdje mart, april, prilike u to vreme. Mart, april. Ok. Šta označava Pasha? Na što ukazuje Pasha? Na Isusovo? Isusovu žrtvu. Žrtvo, raspeće, smrt. Kada je Isus razapet? Kada je Isus razapet? Koje godine? 32. 31. 31. Pazite, to je jako važna stvar. Oko toga su se adventisti, naši pioniri, s muku su mučili da bi znali tačno koje godine je Hristos. Bile su opcije 29. godina, 30. godina, 31. 32. 34. godina. Razni tumači ili istraživači ove teme su na različite datume i različite godine određivali. Međutim, potvrđeno duhom proroštva, što je jako važno, potvrđeno duhom proroštva, Ellen White je rekla, pokazano mi je, jel, 31. godina nove ere, ispravan datum, kada je Hristos razapet tačno u proleće. Proleće? Da. Izvini sam nešto. U proleće. Izvolite. Dozvoli samo sad, opet došla mi neka konfuzija. Ajde. Kad smo čitali kad Isus već sa učenicima zadnji put kad se sastalo na to, kako se zove, taj mjesto da su uvijek blizu tog gdje će da bude razapet. A kaže, i kada je odvedena ujutro, na to sudnicu, ispitivanje, Pilata i sve, da ložili su neku vatru da je bila zima, tako kaže Biblija. I sad kako možemo sad od zime da pravimo proleće? A ti kažeš da će... U martu mesecu, da li ti ložiš? A jeste, imaš pravo, logično. Logično. Jeste. Još uvijek se loži vatra, pogotovo u jutarnjim časovima još. Je hladno. Jeste. Ništa čudno. Dakle, proleće, razapet Hristos 31. godine. Ali to za nas nije dovoljno precizno. Hoćemo da znamo kad tačno u odnosu na jevrijski praznik, da li je Hristos razapet na Pashu? Da li je Hristos razapet na Pashu? Kada čitate Bibliju, ja sad to neću raditi, jer ovo je digresija, ovo nije nešto što je direktno vezano za našu temu. Kada čitate Bibliju, na koji dan tačno, na koji praznik je razapet Hristos? Na dan Paske. Je li tako? Zašto? Jer Jevriji žure kod Pilata, žure kod Iroda, pa opet žure kod Pilata
da bi optužili Hrista, završili posao pre subote i pre večernje žrtve koja je ujedno i paschalna žrtva. Izvolite. Jer baš kaže u Bibliji da taj subota što dolazi kad petak su razapeli Isusa Hrista i tražila je kako se zove taj sveti čovjek da skine telo uveče kad je umro. Aha, Nikodim i ovaj drugi Josif iz Arimateje. Jeste, taj Josipa sam mislila, nije mi došlo na pametine, da kaže, zato da ne bi ostala u subotu, jer je taj subota bit će za Jevrije veliki praznik. Veliki praznik, kad se poklapaju. Znači i subotni dan i paschalni. Ok. U popodnevnim časovima se znači prinosila Paska. Šta to znači u popodnevnim časovima? Jevriji dele dan, znači na polovinu. Prepodne, popodne. Sve što je od 12 na ovamo zovu se večernji časovi. Sve što je do 12 zovu se prepodnevni časovi. Ok. Znači, ova Paska se po običaju prinosila od 12, kod nas je bilo od 12 do 15 časova. Od 12 do 15 časova. Sada, za Hrista kaže, vi znate da kaže, da su ga u treći sahat razapeli. Kad kaže treći sahat, u odnosu na što treći sahat? U odnosu, kad u ovo vreme otprilike izlazi sunce? Sada oko 5-6. Pola 7. Jutro. U proleće isto tako, otprilike kao i sad izlazi vreme, znači 6, pola 7. Evo od 6 sati, od 6 sati kad počinje obdanica, pa brojite. To su prvi, drugi, treći sahat. Znači treći sahat bi bio u 9 sati ujutru. Tad su ga razapeli. I mi znamo po pismu kad su ga razapeli. Na Pashu treći sahat ujutru. Odnosno u 9 sati ujutru, po naše. Jel? Međutim, pazite sada, važno je kada Isus izdahnuo. To je moment prinošenja žrtve. Pošto znamo da je bio za koliko sati na krstu? 6. Kaže Pilat, već je, jel? Samo 6 sati. 6 sati je prošlo koliko je Isus bio na krstu. Od 9 sati ujutru, koliko je, kad nabrojite 6 sati, koliko je duže? 3 popodne. 3 popodne, to je ovih 15. Kada je on izdahnuo, oko 15 časova. Hristova smrt. Zapravo ovako ću napisati krst, jel? Paska se prenula. Evo ga krst, jagnje Božije je prinesen. Sad mi recite, čitate Čežnju vekova, jel? Ili Želju vekova. Šta čitate upravo o tom momentu kada je Hristos izdahnuo? U momentu kada je Hristos na krstu rekao Oče moj, predajem duh svoj tebi, onaj potres veliki je nastao. Šta se događalo u hramu u vreme prinošenja paschalne žrtve? Zavesa se pocepala, jagnje pobeglo. Zavesa se pocepala, a jagnje, paschalno, baš paschalno jagnje koje je trebalo da bude žrtvovano, kaže, kako je sveštenik uzeo zakolje, zemljotres ga je zaljuljao, zapoturao, on ispušta nož, a jagnje pobeglo. Je tako? Vidite kako se podudaraju momenti. Znači, Isus je izdahnuo tačno u momentu kada je trebalo da bude prinesena paschalna žrtva i jagnje. Hoćemo dalje? Ovaj praznik se znači savršeno poklapa. Tako? Isusov život ispunjava svaki praznik doslovno. Ajmo dalje. Sljedeći veliki praznik u onoj listi, u toku praznika, kalendarskom, jel? Je koji? Praznik? Presnih hlebova. Presnih hlebova, od kojih je prvi dan, znači u sklopu praznika presnih hlebova koji traju 7 dana, od Paske se nabroji 7 dana, pa prvi dan tih 7 dana, tog perioda, se zove praznik obrtanjih snopa. Vi znate, rekli smo Abib, prvi mesec, znači sazrevanje ječma. Pa to je vreme kosipe ječma, zimsko žito ječam, vi koji ste na selu i koji ste stari, znate da je prvo žito koje se kosi zapravo ječam, tako?
u onim krajevima naročito. I taj ječam je trebalo prvo prineti Bogu kao prvi otkos i prvi rod godine agrikulturne i poljoprivredne. Dakle, praznik obrtanih snopova. Neko ga zove praznik prvine. Jel? Sad ću vam reći šta se radilo i kakve procedure bila za vreme tog praznika. Dakle, prvosveštenik, odnosno sveštenik koji je bio dežuran, tako kažem, u to vreme, je uzimao taj prineseni prvi otkos ječma na posedu koji je bio za to određen, tačno se znala, Kedronska dolina je bila ta regulatorna ili pokusna, da tako kažem, njiva gde se određivalo kad počinje godina kalendarska, kad je ječam zreo i tako dalje. I kada su ustanovili da je izreo ječam, prvi otkos i prvi snop je bio donesen u hramu. I sveštenik bi uzeo taj simboličan prvi otkos, jel? I onda ga je podizao ovako. Podizao ga je, znači, pred Gospodom u hramu ga je podizao ovako. Pa šta vam to otprilike, na što vas asocira? Vaskrsenje. Na? Vaskrsenje, tako je. Dakle, ovo je direktna asocijacija na Hristovo vaskrsenje. Koje se dogodilo kada? Kad se dogodilo vaskrsenje? Pa u nedelju, treći dan po, kao što je sam Hristo rekao, treći dan, pošto su ga razapeli. Ok. Još nešto ukazuje ovo podizanje snopa. Znate na što ukazuje? Hristovo vaznesenje. Ne samo na vaskrsenje, nego na uzdizanje daleko, visoko gore do neba. Super. Hristos vaskrsava kad? Ajde malo ubrzamo. Prvi dan. Kad je? Prvi dan. Ma prvi dan to je okej, nego u koje doba dana, to me ne zanima. Sad vidimo sve preciznije. Izvoli se. Kaže pre sunčanog Pre izlaska sunca, pre zore, senula je munja, pojavio se anđeo, kad je bila najgušća tamo, a to je pred zoru, jer tako, vojnici su popadali i kaže anđeo, koji? Gavrilo, on je najmoćniji koji izuzima mjesto Sotone, Lucifer i kaže, ustani, Gospode, Otac tvoj te zove. Isus ustaje životom koji je u njemu samo, ne nekim tuđim pozemnim životom. Nije njemu Gavrilo donao život, nego životom koji je u njemu samom, on ustaje na život i nama daje život. Sa njim, rekli smo, i mi vaskrsamo. Sa njim smo razapeti, sa njim zajedno i mi vaskrsamo. Ok. Koga je prvi našao vaskrslog? Koga prvi vidi vaskrslog? Marija. I Marija, pazite sad, dolazi i pita ga, Gospode, jesi ti, prvo naravno nije znala da je to onaj razgovor, znate, da ga sad ulazim u detalje, Gospodine, mislila je da je vrtlar, jel? Gde je moj Gospod? Ko je uzeo telo? Suze naviru, mislila je da su ukrali čak i telo, jedinu uspomenu na njega, ona je došla jedna da pomaže telo svog Gospoda, eto, ni to joj se nije dalo, počinju suze, počinju loše osjećanje, to je trebalo bude najradosniji trenutak u njenom životu i u životu svih učenika. Ali evo kako mi ljudi često najradosnije trenutke propuštamo zato što slabo razumemo istinu onako kako je Gospod. Ko zna kako bi naša radost bila u ovom trenutku kad bismo razumeli istinu kako bi Gospod htjeli da razumeli. Propuštamo mnogo definitivno. Ok. I Marija gleda kroz suzne oči i naravno kroz suze i tugu, veo to đavo hoće, ne prepoznaje onoga koji je princ radosti svog Gospoda. I kaže, Gospodine, ja bih znala da znam gde je telo moga Gospoda. A ovaj kaže, Marija. Zar nije prepoznala? Znači, kad je Marija pogledala i prepoznala Isusa, šta je radila? Potrčala da ga zagrli, da ga celeva, da mu padne pre noge. Šta kaže Isus? Ne! Zašto se Marika? Kaže, zato ne dohvataj me, još nisam bila kod oca. Još nije otišao kod svog oca. Zato što Isus je čisti svet i Marija, koja je ipak grešnica, ne sme da ga dohvati. Je li tako? Je li tako? Jeste. Ma nije. Ma nije! Nego. Pa kada je Isus to branio grešnicima da ga dotekne? Zašto je on došao na zemlju ako ne da bude prijatelj grešnici? Pa on je sa grešnicima, kaže, milina mi je stanovati sa sinovima ljudskim koji su grešnici. Ja sam došao da spasem grešnike.
a ne pravednike. Teško mu bilo sa farisejima, zato što su oni bili pravednici u svojim očima, a sa grešnicima mu nije bilo teško. To ćemo vidjeti poslije na primjeru Laodikijaca, to smo mi, da mu je sa nama najteže. Izvoli Stanka. Pa, zato što mu je teret greha bio toliko A jedna ogroman, sasvim obrnuta situacija, da se on toliko osjećao, da kažem, prokletim, ako nije preterana reč, da nju ne bi, tako da je. ona ne bi, kaže, nisi još bio kod oca, znači on je čekao da ode kod oca, iako je vaskrsao, ali ipak da dobije odobrenje od oca. Potpuno obrnuta situacija. Isus, koji je malo pre toga, dan, dva pre toga, 3 dana pre toga, bio pod strašnim pritiskom mraka, pod strašnim opterećenjem. Sjetite se šta smo pričali, preuzeo je sve grehe svete na sebe. Otac je pustio svu kaznu za grehe ovoga sveta na njega. Počeo je da pušta, znači kaznu i ta kazna je u punini pala na njegovu dušu, pocepala njegovo srce. Šta je govorio Sotone? Čutajte opet u Čežnji vekova. Kaže, ti više nikada nećeš moći da vidiš lice svog oca. Greh koji si preuzeo na sebe, tako strašan, da je prodor između tebe i oca ogroman, nepremostiv. Ono što si uradio, preuzevši grehe čovječanstva na sebe, potpuno će te lišiti onog mesta koji si nekad zauzimao u naručju očevu. Nikada više lice ljudi, nikada više lice očevu. Nikada se nećeš više nazvati sin ljubazni, jer si preuzevši grehe čovječanstva, preuzeo nešto odvratno, nešto strašno. Mi smo čitali kod Ellen White, upravo, sećate se da smo o tome govorili, šta je Isus preuzeo? Preuzeo je prirodu koja je za Boga uvredljiva, sramna, užasna, nepodnošljiva. I to ujedinjuje sa svojim čistom i uzvišenom prirodom. Da, tako je pisao. Moramo biti svesni tog kontrasta koliko je naša grešnost odvratna Bogu i koliko je Hristos se ponizio i koliko je ta žrtva velika kada je On pristao da uzme takvu prirodu na sebe. Ne da bi joj udovoljio, po 1000 puta ponavljam, ne da bi joj povlađivao, nego da bi je upravo razapeo, uništio, oduzeo je silu i omogućio isto tako i nama da mi, koji smo po prirodi grešnici, vladamo nad svojom sopstvenom prirodom. Da budemo ponovno gospodari, a ne robovi. Kao što je Adam pogrešiš i postao rob, jel? I mi sa njim. Sada ne, kroz drugog Adama mi postajemo gospodari. Okej. E sad, takav Isus koji ustaje iz groba, zamislite koliko je strašan taj pritisak, kad mi posle vaskrsenja nije dovoljno to što je anđel sa neba rekao, ustani, tvoj otac te zove, i on ustaje, vaskrsava, nije dovoljno da Isus bude potpuno smiren, da je prihvaćen i dalje i da je celo čovečanstvo prihvaćeno u njemu od strane oca. Nego šta hoće? Da se lično uveri da ga otac prihvata. Tako piše u Ellen White i Duh proroštva. Sam, ova stvar je toliko važna, da čak ni Gavrilo nije dovoljan da mu donese glas dobrodošlice od strane oca, nego on sam mora da ode i da se uveri od oca da je on primljen kao žrtva i poslednik i da je celo čovečanstvo u njemu primljeno u Gospodu. Da je primljeno od strane oca u Isusu Hristu. Zato što je ulog bio velik. I sada šta se dešava? Znači to je rano, ova epizoda sa Marijom se dešava, dakle rano u cik zore, tako? I Marija ne sve da dotakne Hrista, još uvek Isus nije otišao. Mi sad znamo da tako rano, recimo 6 sati, 7 sati, kad je tek svanulo, Isus još uvek nije otišao kod svog oca. A znate kada je otišao kod svog oca? Kada je otišao? Malo kasnije, par sati kasnije, u trenutku kad je sveštenik podizao žrtvu. I to se tačno zna kada je. 3. sahat, otprilike, je ta služba vršena. 3. sahat ujutru. 3. sahat ujutru je bilo otprilike 9 sati ujutru. Oko 9 sati ujutru vi znate da je Hristos bio gore kod svog oca. I onda u toku tog dana, nedeljnog, kasnije imate sve one događaje, Hristos se javlja, dolaze Petar i Jovan, nalaze prazan grob, vraćaju se nazad, oni tuguju, plaču. Uveče kasnije toga dana imate one događaje put za Emaus, 2 učenika, to je bilo predveče kasno, oni razočarani idu kući, Hristos ih sreće ponovo, oni prepoznaju Hrista, trče u Jerusalim ponovo da jave braći u gornjoj sobi
I oni ne veruju, kao što nisu verovali Mariji ujutru, tako ne veruju uveče ni ovoj dvojici da su vidjeli Hrista, a onda na posledku, posle svega toga, istog dana uveče i sam Hristos dolazi pred njih, prolazi kroz zatvorena vrata i pokazuje se svojim učenicima. To se sve dogodilo u toku jednog dana Vaskrsenja. Dakle, mi znamo da oko 9 sati ujutro Hristos se našao kod svoga Oca. Tačno u skladu sa vremenom kad je bila žrtva podizana, prvi smrt. Dakle, Hristos ispunjava drugi praznik, tako? I to u sat i čas. Zanimljivo je da Hristos nekoliko puta u Bibliji kaže nije došao moj čas. Hristos ima čas i vreme kad ispunjava određene događaje. Ja mislim da nam crkava bateriju. Jel' tako? To je ono što kažem da live nažalost neće ići. Ali možeš ti da zakačiš, recimo, da uporiš taj telefon i da pozoveš kao prijatelji Stanka sve koje misliš da će biti zainteresovani. Ok, da nastavimo mi dalje. Toliko koliko možemo sa tehnikom, toliko ćemo ići. Na kraju krajeva opet odloženo će moći. Pozovi sve one za koje misliš da su zainteresovani. Pozovi Makedonce, pozovi... Ne znam kako da tamo isto vremena. Ok, kako se snačiš, nije bitno. Idemo dalje. Treći praznik sada tretiramo i bavimo se trećim praznikom. Znate koji je treći bitan veliki praznik? Govorili smo o prazniku presnih hlebova. Treći veliki praznik u ciklusu je praznik koji? Pa 50-ice. Tako? 50-ice. 50-ice, pazite sad. 50-ice kaže ovako, nabroj od tog dana, od dana Vaskrsenja, 7 puta 7, 49 dana, znači 7 nedelje, 7 puta 7, 49 dana i narednog 50. dana, bit će dan 50-ice. Dan punine, to je dan kada se žito kosi, kada je već žito uveliko zrelo, dan kada je obilje tog žita već skupljeno i tako dalje, i dan kada jednostavno Bog nešto potvrđuje svoje crkve. Ali se nešto dogodilo i na nebu, pazite, sa Isusom se dogodilo na dan 50-ice. Čitate recimo knjigu koja se zove Dela apostola, Ellen White, i tamo znate da u trenutku kada je Hristos u međuvremenu 40 dana on se javio svim učenicima, tako? 40 dana on se javio svim učenicima. A onda odlazi na nebo posle 40 dana i daje im završnu poruku, idite po celom svetu i propovedajte, kaže im još jedno, ostanite u Jerusalimu, bdijte i čekajte dok se ne ispuni obećanje Očevo da se na vas izlije sila i punina. Super! U knjizi Hristove, odnosno Dela apostola, mi čitamo da se tačno 50. dan od Hristovog vaskrsenja na nebo dogodilo nešto što se zove Hristovo pomazanje za prvosvešteničku službu. Hristovo pomazanje za prvosvešteničku službu. Znate što to istovremeno znači? Pomazanje, to znači da je Sveti Duh u punini ispunio sada Hrista, koji nije samo, kako bih rekao, koji nije samo ono što je nekada bio, a to je Sin Božji koji je večno sa Otcem, nego je sada u telu, noseći telo ljudsko, pored Oca svog, deli presto sa svojim Ocem kao čovek, ne samo kao Bog, nego kao Bogo čovek. I vi znate šta se on moli u prvosvešteničkoj molitvi još dok je bio na zemlji, još pre raspeća. Oče, ja završih posao koji si mi dao, pomaži mene ili vrati mi slavu koju sam imao pre postajanja sveta. Je li tako?
vrati slavu koju se imao pre postavljanja sveta. Jer on kada je sišao na zemlju, kada je naš spasitelj sišao na svet, čega se odrekao? Čega se Miša odrekao? Svete slave i časti koje... Božanskih atributa, on je to stavio po stranu. Znači, on nije više bio ni sveznajući, jer je morao da uči iz Svetog pisma ko je i šta je. On je morao iz Svetog pisma da uči ko je on i šta je on. U 12. godini vidio u hramu ko je i šta je, tako? Pa se oduševio ili... Pa verovatno i zabrinuo, ne znam šta je sve moglo da bude u njegovoj glavi. Kada je vidio da njegov život zapravo ima smisao tek one žrtve kralju. Nije to bilo lako dečko 12 godina da shvati da je zapravo rođen da bi bio žrtvovan, jel? U ime celog sveta. I koliki teret počeva na njemu za spasenje celog ljudskog roda. Trebalo to je živjeti sa tim teretom. Znate? I tako dalje, i tako dalje. Znači, on sad uči ko je i šta je. Ali sad treba da mu se vrate atributi božanstva. Sve znajući, sve postojeći, sve prisutan, sve mogući. Svega se to Hristos odrekao na jedno kratko vreme dok je bio u zemaljskom telu. I on se molio Otcu, vrati mi slavu koju ima u tebi neko stanje sveti. U trenutku, upravo na dan Pedesetnice, Hristos se vraćaju svi ti atributi, on biva pomazan silinom Svetog Duha, onom puninom božanstva koju njemu stanovala od uvek. Jel? I u tom trenutku biva pomazan za jednu ulogu koju tada nije obavljao, a to je uloga, sad počinje nova epoha, to je uloga prvosveštenika. Jovan, bogoslov koji piše Otkrivenje, sada ga vidi u kojoj ulozi? Kako ga vidi on Isusa Hrista? Kaže, obučenog u platno, sa povesom zlatnim, očigledno odeća za koga? Za sveštenika. Pa tako je, sveštenička odeća. I sad šta se događa? Kada Hristos biva pomazan, a šta je to značilo, to smo sad objasnili, šta znači Hristovo pomazanje? Punina mu se vratila, sve sile su mi darovane, kaže on, nebeske i zemaljske. Šta on radi sa tom silom? Šta Hristos radi sa tom silom? Prosleđuje... Dade dare ljudima. Dade dare ljudima. Prosleđuje svoje crkvi. Ono što se događa sa glavom, to se događa i sa telom, sa crkvom. Isti dan, pazite sad, isti dan i isti čas, nešto se događa sa crkvom Božijom na zemlji. Sa crkvom. Šta se događa sa crkvom Božijom na zemlji? Kada Hristos biva pomazan, oni primaju ono što se zove punina Svetog Duha. Sveti Duh se izliva na zajednicu. Sveti Duh se izliva na zajednicu. Sad, kad se to dogodilo? U koji čas? Jel imamo vreme za to? Pazite koliko precizno Biblija nama govori o nekim stvarima. Ima li vreme za to? Šta kaže apostol Petar kad su napunili sile Svetog Duha, pa izašli u Jerusalim i počeli da propovedaju hram? Jezicima raznim, kaže, kogod je bio u Jerusalimu, svako je mu razumeo. Bilo je tu izgled onih koji su jeli iz dijaspore, koji su sa strane došli, koji nisu znali samo 14, neko je nabrao 14 jezika u ono vreme su mogli da govore istovremeno. Apostoli, nepismeni ribari, očigledno sila koja nije od njih. I šta se dešava? Šta kažu? Ovi su se nakitili vina, kaže. Napili su se vina. Pijani su, pustite ih, blebetajte. Šta kaže Petar njima? Braćo, šta vam je? Ko je pio vino? Pa tek je, koji sad? Tek je treći sahar. Tek je treći sahar. Šta smo rekli? Treći sahar po njihovom računanju je 9 sati ujutro. Ko bi se napio u 9 sati ujutro, mislim, nije normalno. Inače nisu bili nezajažljivi i ispičutureni, nisu se opredelili za takav život. Trezveni ljudi, normalni, pogotovo od kad su Hrista upoznali, a još u 9 sati ujutro. Jel? I mi znamo tačno da je vreme izlivanja Svetog Duha bilo 9 sati ujutro. A istovremeno znamo da se to poklapa sa onim što se događalo na nebu, da je Isus pomazan u 9 sati ujutro. I tako se Pedesetnica ispunila. 9 sati ujutro Pedesetnica, 9 sati ujutro onaj dan očišćenih, odnosno podizanih snopova, odnosno vreme kada je Hristos otišao na nebo. Tačno 50 dana. 50 dana od 9 sati ujutro do 9 sati ujutro. Jer vi shvatate koliko je Bog precizan u svom određivanju vremena i kalendara. Je li tako? Idemo dalje.
praznik. Imamo jedno veliko zatišje. Dolazi leto, vreme pustoši, vreme oskudice, vreme kad nema vode, vreme kad je suša, jel? Zanimljivo je da se od tog trenutka, u istoriji crkve, šta dešava? Šta se dešava veliko kada su apostoli otišli na počinak? Jel? Šta imamo? Koje razdoblje? Suše. Imamo razdoblje mraka, imamo razdoblje opadanja. Ona boja se menja od bele prema crvenoj, smeđi do crne i one blede, mrtvačke boje, jel? I mi imamo jednu dekadenciju u crkvi koja traje koliko? Čitavih 1260 godina. Ako uzmemo 5. veka, ovo je malo duže, 1833, zapravo ako nabrojimo, zavisi kako se računa, ali nebitno. Znači imamo jedan period potpune suše. Upravo je to leto, posle Pedesetnice, od Pedesetnice do prvog praznika u jesen. Koji je prvi praznik u jesen bio? Šta ćete to bili? Koji je prvi praznik? Jesen. Trube. Praznik truba. Mi imamo ovde pustinju. Da, crkva je bila u pustinji, da? To je crkva koja je u izbjeglištu, crkva koja mora da beži, crkva koja je u stradanju. Cijel taj papski period, znači, je bio period mraka, mrtvila i tako dalje. Tu i tamo, kaže, pojavljivale su se neke zvezde reformatorske, ali to su zvezde u mraku. Kad počinje novi dan? Kad počinje svitanje? Pa sa praznikom truba, pazite sad, sa praznikom truba, koji, by the way, počinje 1.7. Prvi dan 7. meseca. Prvi dan 7. meseca, to se poklapa sa našim jesenjim razdobljem, otprilike kad počinje jesen i tako dalje. Rana jesen. I taj praznik traje 10 dana. 10 dana, pazite, 10 dana. Najavljuje se veliki događaj. Truba nešto najavljuje. Šta truba najavljuje? Velike događaje, velike, nešto Bog ima veliko. Ok. Sad pazite ovako. Koje je ispunjenje? Šta je ispunjenje u istoriji crkvenoj? Šta je ispunjenje ovih truba? Posle velikog zatišja i mraka, papskog perioda, ko je označio veliki izlazak iz tog mraka? Papski progoni su se završili 1798. otprilike, kraj 18. veka. Ubrzo posle toga nastaju padanje zvezda, zemljotres u Lisabonu i ono pomračenje sunca. Šta ti događaj najavljuju? Šta najavljuju? Drugi dolazak. Hristov skori dolazak, a pre toga, pre Hristovog dolazka šta mora se desiti? Probuđenje, a šta pre toga u isto vreme mora se desiti? Reformacija, probuđenje, očišćenje. Dakle, trube najavljuju dan očišćenja kao ključni moment u celokupnom ovom ciklusu i praznika i događaja. Dan očišćenja, zato sam sve ovo pričao. Dan očišćenja je vrhunac svih tih praznika. Nešto bez čega Hristos ne može da dođe. Nešto bez čega sad taj sistem čišćenja, obreda i tako nema nikakvog smisla. Ako mi ne budemo bili očišćeni, ako ne budemo bili sveti, posvećeni, spremni za žitnicu nebesku, čemu onda sve? Shvatite li? I vi znate li kad smo pričali uopšte o svetinji? Šta smo rekli? Šta je smisao Hristove službe u svetinji? Šta je smisao? Zbog čega on to radi u svetinji? Da nas dovede do savršenstva. Naše savršenstvo. To je posao Hristov u svetinji svetinji. Ok. Koga predstavljaju trube u realnom vremenu u istoriji naše religije? Koga predstavljaju trube? Koji je to 10 dana, dan, godina, znate za tu kalkulaciju, jel? Koji je to 10 godina propovedao i najavljivao nešto, pa se to nešto nije ispostavilo da to, nego nešto drugo, a mi znamo šta je to i sad ovako, ajmo sad.
Pozdrav za sve koji nas prata, ne znam čemu se radi, bio sam vrlo jasan. Aha, Adventisti prvog dana, Miller i Millerov pokret, 10 godina tačno Miller radi i trubi u trubu i ta truba ne da je bila moćna, nego je cijelu Ameriku i šire uzdrmala. I nikom nije bilo svejedno kad je Miller borio se takvom silom, tako ubedljivo i tako argumentovano, da je svako, čak i najveći neprijatelji su morali da priznaju ovaj čovjek s njim Bog radi. I sa njegovim pokretom Bog radi. I Bog je potvrđivao to silom i čudima i tako dalje, i iskustvima. Dakle, Millerov pokret, jednako ispunjenje praznika truba. 10 dana trube, 10 godina Miller priča. Jel vidite kako se ispunjavaju stvari? Ok, idemo dalje. Da li misliš da je samo Miller trube, pošto je bilo, kaže navedite, velika verska probuđenja na različitim delovima, da li se samo na njegu... O da, to je nešto što Bog sad uzajamno radi, ali Miller je bio taj, kako bih rekao, vrh ledenog brega. On je bio ta udarna pesnica, Bog kaže da, Bog je u isto vrijeme podizao i ove tamo u Indiji, i one tamo u Evropu, u Africi, neka plemena su se isto tako probudila i shvatila da će Hristos skoro da dođe. Na čudesan način su došli do tih otkrivenja. Ali dobro, to su bili, tako da kažem, usamljeni sporadični slučajevi. Miller je bio taj koga je štampa pratila, pisala novine o njemu, dolazila da slušaju 1000 ljudi, 50.000 ljudi se od crkava izvuklo i priključilo njegovom pokretu. Ok, naravno bilo tu i 2 razočaranja. Ok. Od 1844. posle svih tih događaja, znamo što imamo. Što imamo 1844. 22. oktobra sa tim smo počeli, jel? Šta počinje tada? Koji praznik? Praznik? Jom Kipur, dan očišćenja. Dan očišćenja. Sad, ovdje moram da vam ispričam jednu priču. Adventisti ne znaju šta se dogodilo sa njihovim gospodom. Goče, pokaži nam gde je naš gospod. Kao što je Marija plakala, kaže, oči pune suza. I ne vide najlepšu stvar koju su mogli da dožive, a to je da je njihov gospod ušao iz jednog deljenja u drugo, gde počinje da za njih radi završno delo. Da ih priprema da živi dočeka Isusa Hrista. Nikada nijedna generacija nije imala takvu priliku da sa gospodom učestvuje u završnici dela gde, kako kaže Gates, Isusovo, odnosno Božije ime je bukvalno stavljeno na kocku, njihove ruke je stavljeno. Ako oni omanu, ako bi kaže 144.000, to je tema koja će biti vezana za ovo proučavanje, samo jedan omanu, samo jedan, Sotona bi dokazao svoju tezu. Ako Isus Hristos ne može jedan narod da okupi, ako ne može da okupi jedan narod koji može da drži njegov sveti zakon, sve pada u vodu, Sotona pravo. Upravo tih 144.000, ta grupa izabranih, malo stada o kojima piše Ellen White u ono vreme, oni su ključni svedok u nečemu se zove kosmički sukob između Sotone i Boga. Oni su ključni svedok. Od njihovog svedočanstva zavisi hoće li Bog da pobedi ili Sotona. Džabe Isusova žrtva, džabe sve napori i trudovi neba koje je uložilo nebo. Ako ta mala grupa koja živi na kraju ne pokaže da ne samo Avram, pojedinac, ne samo neka grupica 12 apostola, 11, koliko ih je ostalo, ne samo tamo neki reformatori koji čak i nisu imali ceo zakon, većina njih, može da drži zakon, nego čitav jedan narod pod najtežim okolnostima i to bez posrednika može da drži Božji zakon. To treba da kazati. Shvatate koliko je veliki ulog bio na onoj generaciji koja je očekivala da dođe Hristos? Nažalost nisu bili spremni. Sad se premešta cela odgovornost na koga? Na koga se premešta sad odgovornost? Da, braćo moje sestre, izvolite. Zauzmite svoje mesto na velikoj sceni koja se zove kosmički sukob. Stanite na mestu koje vam je previđenje Božje odredilo da budete ključni svedok u velikom konfliktu između dobra i zla, između Boga i Satana. Jeste li spremni? Razumete li odgovornost koja počeva na vama? I na meni zajedno, naravno. Ili se plašite? I treba da se plašite. I treba da bude straha. I Hristos imao taj strah, sad smo malo prorekli kada je shvatio koliko on odgovornost preuzima kada pristaje da uzme grehe celog sveta na sebe.
Ali znate šta je tu najveća stvar? Što oni koji sa Hristom stradaju i razumeju odgovornost za nošenje tereta, tako velikog tereta gdje je u pitanju ne samo moje spasenje, ne samo vaše spasenje, ma ne samo i spasenje sveta, nego čitavo nebo, čitav nebeski sustav, što bi rekli Hrvati, sistem, zavisi od toga šta ćete vi da uradite, jer se sudi i Bogu, i đavolu, i anđelima, i ljudima, svi smo na sudu. I sve to stavljeno vama u ruke, jer Bog veruje da će taj narod koji će on stvoriti obaviti svoje delo i završiti svoju misiju uspešno. Jer verovao Jobu kada su se takmičili Bogi na neki način, jel? Kladili, po znacima navoda, na Joba. Jel verovao Bog Jobu? Jel znao Bog da će Job izdržati? Jel znao Bog da će Avram zapovediti svom nasled? Da, i kaže znam. Isti taj Bog kaže, ja znam da će čovjek vrediti više nego zlato ofirsko i da će učiniti da čovjek vredi, tako piše, da će učiniti, ne, to nije moje, ja se s tim ne rađam, nego će Bog tvojim stvaralačkom silom i verom koju mi je dao dovesti nas dotle da budemo kao zlato ofirsko. Iako smo sada jad i beda. I to priznajemo i pred Bogom i pred ljudima da smo ništa. Ali Bog upravo sa takvim materijalom najviše voli da radi. Sa onima koji su ništa, koji su najslabiji, od njih će učiniti da vrede više nego zlato ofirsko. Ok, 22. oktober, šta se dogodilo? Jedno razočaranje, drugo razočaranje, narod plače, mnogi koji su bili neiskreni, odošli i postali su najgori tužitelji i govorili, ma mi nikad nismo ni verovali u to, kakvi je Hristos da dođe. Budale, svašta, prodali su imanje, oterali decu od sebe, čekaju da dođe, mi nikad u to nismo verovali. Jer tako piše da je bilo. Bivša braća koji su bili zajedno sa njima, dok je to bilo popularno. Ostali smo, kaže sestra Met, ja, moj suprug, nekolicina propovednika i manje od 100 duša. I to je bio sav narod Božiji koji je ušao iz jednog odeljenja svetinje u drugo odeljenje svetinje. Za svojim Gospodom Isusom Hristom. I ubrzo toj grupi se pokazalo nešto što je ponovo vratilo nadu i ponovo ih je oduševilo i ponovo ih je osvojilo. A to je saznanje da je Isus na pravom mestu i da Isusov dolazak ne znači dolazak na zemlju, nego dolazak u sveti nad svetima, da počinje proces čišćenja. Sad, ne zaboravite, glavnu ulogu u ovom događaju saznavanja da je 22. oktobar pravi zapravo datum je Smith, nekakav Smith, nebitno, da se dobro sjećam, Stanka pomozi mi. Samuel Snow, bravo. Samuel Snow, vidim da nešto mi nije. Samuel Snow, brat kojem je pokazano da je 22. oktobar dan D, takozvani dan D, 22. oktobar. Znate kako je on saznao za taj 22. oktobar? Koristeći upravo ovaj kalendar i ovaj sistem praznika jevrejskih i za tu godinu, 1844. za koju su ustanovili da će Hristos navodno tada doći, jel? Oni su shvatili da to mora da se podudara sa jevrejskim kalendarom, sa praznikom očišćenja za tu godinu, sa Jom Kipurom za tu godinu. I shvatili su da je to upravo 22. oktobar. Ne zaboravite, njih su zvali pokret 7. meseca. Kakve veze ima taj pokret koji je nastao u avgustu 844. godine, posle već razočaranja, jel, prethodnih? Kakve veze ima sa 22. oktobrom? Po našem kalendaru to je 10. mesec. Zašto su ih zvali pokret 7. meseca? Zato što po jevrejskom kalendaru 22. oktobar je zapravo 7. mesec. Jom Kipur pada 7. meseca, kao što inače to bude u jevrejskom kalendaru. Ok. 22. oktobar, 7. mesec, dan očišćenja. Međutim, dolaze Jevreji, pazite sad, originalni Jevreji, u ono vreme i kažu, ma pusti ih budale, kaže, oni ne znaju kad je pravi Jom Kipur. Uopšte ne pada, Jom Kipur je već prošao, bio u septembru te godine. Aha, a Samuel Snow i društvo kaže, ne, vi se varate, ne mi. Pazite sad ovo, vi se varate, ne mi. Jer ste vi odavno promenili vaš jevrejski kalendar još u 4. veku pod uticajem koncila papskih
popustili, promenili naš kalendar, da bi upodobili njihovim željama. Pravi, biblijski kalendar koji drže nekakve grupice male jevrejske, zvani Karaiti, oni tvrde da je ovo pravi dan. I tačno, to je bio pravi, originalni datum dana očišćenja Jom Kipura za tu godinu za 844. Hoću da vam samo kažem do koje mere su ti ljudi, ta mala grupica, bili izuzetno pažljivi, izuzetno pronicljivi, izuzetno posvećeni poslu kojem su radili. Do koje mere su duboko ulazili u temu. Poznavali jevrejski kalendar bolje od Jevreja. Poznavali stvari bolje od onih koji bi prvi trebali da znaju svoju tradiciju. A to im je pomoglo da dođe do datuma. I opet vam kažem koliko je taj sistem praznika bitan za nas. I pazite dobro, mi sada živimo, dakle, u kom prazniku mi sad živimo? Još uvijek. Mi sad danas, došli smo do nas danas, u kom su mi sad prazniku? Pa isto Jom Kipur još uvijek. Kaže sestra Vajt, mi živimo u nesimboličnom danu očišćenja. Nesimboličnom danu očišćenja. Prema tome, znamo kada će Hristos da završi posao. Znate da ne znamo trenutak i čas kada će naš spasitelj da završi službu i da baci ono kandilo i kaže onda rečenice ko je svet, neka bude još svetiji. A ko je pogan? Neka bude pogan. Da li to Hristos zacrtava sudbinu i proklinje jedna blagoslivlja druge po izboru? Proizvodno. Prema onom komu se sviđa. Šta to onda govori naš spasitelj i naš advokat? Zašto ta rečenica? Prestaje njegov rad. Zašto? Zašto prestaje? Da li se Hristos umorio tog rada? Koji inače je jako težak. Braniti nas ovakve kakvi smo je užasno težak posao. Više nema smisla, znači jednostavno je sve gotovo. Aha, završen je njegov posao, jer su oni koji hoće da se koriste njegovom advokatskom službom i njegovom posredničkom službom, iskoristili to, očistili se, posvetili, pa je njegov posao u svetinji nad svetinjama završen. Jel? S te strane Hristos je očistio ko je hteo da bude očišćen, a s druge strane ko nije hteo da bude očišćen, šta se događa s njim? Otvrdnuo je. Njegovo srce je pravo, dragice, otvrdnulo, njegov karakter je zacementiran u jednom drugom duhu, u jednoj drugoj nauci, u jednom drugom, kako bih rekao, izboru koji podrazumeva službu drugom Bogu. Ovdje je cijela priča o tome kom Bogu hoćete da služite. To je pitanje svih pitanja. Kom Bogu hoćete da služite? Ako hoćete sa Hristom, pravom Bogu, to možete jedino kroz jednog posrednika, Isusa Hrista. Budite u njemu. Bez Isusa ne možete doći Otcu. Kroz mene ćete doći Otcu. Onaj ko pokušava da na drugi način dođe Otcu, zapravo imitira i podražava jednu službu koja je paganska, koja je idolopoklonička. Jer uvek je idolopoklonička služba se svela na jednu stvar. A to je pokušaj da se do pravde, do čistote, do uzvišenosti dođe sopstvenim naporima. To je zajednička nit i imenitelj za sve druge religije ovoga sveta. Zapravo se sve religije dele samo na dve. Sopstvenim delima i preko Hrista. Kain i Abel. To je sva mudrost. Sva mudrost ovoga sveta. Sve drugo je samo nepotrebna komplikacija na kojoj je đavo radio da ispadne da to ima ne znam koliko izbora. Nema ne znam koliko izbora. Imate 2 puta pa izaberete. I mnogi adventisti, nažalost, će izabrati pogrešan put. Tako piše. Mnogi adventisti, upravo Laodikijci, su spremniji da se pouzdaju u svoju sopstvenu pravdu, spremni da traže neki drugi put, da prelaze preko ograde, nego da prolaze kroz vrata, odnosno kroz Hrista, da bi došli do Otca. To jedino može na taj način da tamo slike i to je Hristov posao. Ok, dakle, Hristos izgovara ko je svet, neka bude još svetiji, ko je pogan, neka bude još poganiji, svako se opredelio za svoju stranu, idite tim putem koji ste se opredelili. Niko ne zna taj čas i trenutak kada će Hristos da baci kadionicu i kada će izaći iz ovog udeljenja sada kao car, oblači carske haljine, a slači prvosvešteničke, tako? Ali šta znamo?
Ne znamo čas i trenutak, pazi se na što govori. Niko ne određuje godinu. Ne znamo godinu, ne znamo moment tačan, ali šta možemo da znamo? Da će također to biti jesen, kada će Hristos da završi svoju prvosvešteničku službu. Jer dan očišćenja je jesenji praznik. Jel' tako? Ako je Hristos ispunio i njegova zajednica sve prethodne praznike i sve se poklopilo u dan i čas, a poklopit će si to, jel' to ta logika? Jel' sumnjate da će tako biti? Sada. Kada sledite ovu niku. Ako se poklopila Pasha, ako se poklopio u dan i čas, dan podizanja prvina, jel? Ako se 50-ica poklopila u čas i moment, ako su se trube ispunile tačno kada je trebalo i toliko koliko je trajalo, 10 dana, 10 godina, zašto sumnite da će ovo biti u određeno vreme? A to mora biti jesen, jel? Ali koliko je to bitno za nas, ne kažem da je to više bitno. Imamo još jednu stvar za koju završavamo, ovaj deo. Dolazimo do posljednjeg praznika u toku ciklusa. Koji je posljednji praznik? Senice. Kako? Senice, praznik Senice. Senice. Dobro. Šta označavaju Senice? Praznik Senice. Na što ono ukazuje? Na vreme? Na obnovljene zemlje, posle Hristovog dolaska. Kada Hristos dolazi, kada uzima svoj narod i vodi ih u gore. Jel' tako? To je praznik oslobođenja. Praznik Senice ukazuje upravo na izlazak Jevreja iz Egipta, vreme kada su u šatorima bili kao oslobođen narod, vreme njihovog potpunog osamostaljivanja kao naroda, nezavisnosti i tako dalje. Kada padaju Senice, jesenji praznik, 15. dan 7. mjeseca. Isto kada je Jom Kipur. Jom Kipur, odnosno dan očišćenja je 10. dan istog tog mjeseca, samo nedelju dana kasnije je praznik Senica, znači vreme Hristovog dolaska će biti također kada? U jesen. Ili se ovo sablažnjava? Ne, nadam se da ne. Ja nisam rekao koje godine. Godine ne znam. Definitivno, pazite, to su neki čak i pogrešno razumili kada sam prošli put govorio o ovom, da su rekli, Branko je rekao da će Hristos doći ove godine u jesen. Ne ja, zapravo ovo nije ni moja ideja, nego je to nešto o čemu je govorio Steven Ward, nešto o čemu je govorio David Gates, nešto što je plod dubokog proučavanja i sasvim logičnog, razumnog zaključivanja za ono što kaže Biblija. Ako imate neku primjedbu, molim vas recite, ovo je proučavanje, ja stalno pričam dok vi ne podnijete ruku. Čim podnijete ruku, ja vam dajem. Jer želim da se uključite, izvolite. Evo, ja ću reći, ne bi dočekali zimu, a zima je simbolika hoda ovoga hrišćana po ovome svijetu. I njegov hod završava jer više dostigao je šta treba da dostigne i ide na nebo. Mislim, to bi bilo onako stvarno logično. Moguće da logično. Moguće. Drugo moguće, ovo što ti kažeš. Moguće je da će zapravo neko progonstvo početi od Paske, proleća, pa završiti do jeseni, nepuni godinu dana, kaže da će trajati ono strašno progonstvo, da ne piše tako, da ako bi se produžili dani ne bi niko živ ostao. Hristos dolazi u jesen, a progonstvo počinje negdje kad počinje Paska, pa ćemo i ti mi proći cijel taj put, jel? Kao što je naš spasitelj prošao za svoj dan. Ok, to su sad samo ovako, nagađanja, ne toliko bitno za naše spasenje, ne toliko suštinska za ovo proučavanje, ali dobro, zašto ne, dobro je i to znati. Dakle, eto zašto sam rekao da će u jesen doći Hristos i htio da pomenem upravo to da je upravo sada uskoro dan očišćenja po jevrejskom kalendaru, a budemo oprezni, znate. Svaki put kada se poklapaju datumi, kada dođu ti jevrejski praznici, vratimo pažnju malo na njih, pogotovo na dan očišćenja, jer mi živimo na simboličnom danu očišćenja. Što ne znači samo tada. Nisam rekao samo tada, nego naprotiv. Budite stalno budni, neprekidno budni, da bi kada dođe vreme, vi prepoznali vreme svog pokuđenja i zajedno sa Hristom krenuli tamo da treba da krenu. To je zapravo ideja. Ok. Jedno spremam, a da me nekako Bog iz ruku vode na drugu stranu. Ako vam kažem da ništa od ovoga što sam sada ispričao nisam zaplanirao, nasmijete se. Ništa, zaista. Ovo je trebalo da bude rečeno u par reči, međutim vidim da je jednostavno vuklo na tu stranu i verujem da je Bog tako hteo i vidim čak i zašto. Jer govoriti o
o tome kako se mi čistimo, a to je trebalo da bude tema, kako se mi to čistimo, jer Hristos stoji sada u svetinji i čisti nas, kako to ide zapravo i kako Sveti Duh koga šalje Isus, kako radi u mojoj duši, u onoj mojoj duši koja je sastavljena, sećate se, od telesnog i duhovnog, čovjek sa svojom psihom, tako kažem, ima niži i viši deo prirode. Dakle, kako Duh sada deluje i kako nas čisti, to je trebalo da bude tema ovog proučavanja. Međutim, čemu to ako mi nismo svesni šta je zapravo cilj i zašto Bog hoće da nas ima čiste? Čisti pravi, kaže da izvede crkvu svoju, pred sebe, koja nema ni mane, ni mrštine, koja je okupana banjom u banji prerođenje i tako dalje. Sad smo razumeli zašto. Nikad nemojte zaboraviti onu scenu gdje vi treba da zauzmete mesto. Vi i ja treba da zauzmemo mesto, najodgovornije mesto koje je jedna generacija ljudi imala, a to je da potvrdimo da je ovaj zakon svet, uzvišen, dobar i da ga je moguće držati milošću Božjom nama grešnicima po prirodi i tako dalje. Na taj način dokazujemo da smo jedno sa Hristom jer i on u telu, ovakvom telu, održao ovaj zakon u potpunosti. Dakle, to će biti ključni dokaz da je Bog u pravu i da je njegov zakon i njegov karakter zapravo, čiji je ovo prepis, dobar, svet i uzvišen. I da ga je zaista dostojno i jagnje da mu se poklonimo i da ga volimo i da mu dajemo i srce i dušu i snagu i sve dostojanje. Eto, to je ono što je suština i zato kažem da je suština izbor Boga, kome ćete služiti. Zato je i subota ključna stvar. Subota govori o tome kome ćemo zapravo, kom Bogu se mi klanjamo. A dok ne budemo svesni te krupne scene u kojoj se odigralo sve ovo, ne vredi govoriti o tome kako Sveti Duh radi, kako vadi greh po greh, šta mi treba da uradimo, šta je naš udeo u celoj toj priči da bismo bili čisti i tako dalje i tako dalje. Sad sa ovim saznanjem, kad znamo zašto, sljedeće proučavanje će biti mnogo zanimljivije i mnogo sadržajnije. Eto, ja ga najavljam, znači kako Sveti Duh radi sa svakim pojedinačno, kako nam iznosi svaki greh jedan po jedan pred oči, s kojim ciljem i šta očekuje Bog od nas u tom procesu čišćenja. Ima nešto što može bez nas, ima nešto što ne može bez nas, jednostavno. Jer smo svesna i odgovorna bića. Dakle, hvala vam još jednom na učešću.